L-Unjoni Ewropea se tkompli taħdem biex fix-xitwa li ġejja l-Ewropa ikollha biżżejjed provvista ta' gass għall-enerġija. Dan għandu jiżgura li l-familji Ewropej ikollhom biex isaħħnu djarhom matul ix-xhur kesħin. Dan l-impenn esprimitu il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen waqt id-diskors annwali tal-Istat tal-Unjoni fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Hija semmiet li bħalissa il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom riserva tal-gass ta' 84% li qabeż dak maqbul bejn l-Istati membri. Saħqet iżda li dan għadu mhux biżżejjed. Fil-fatt 9% tal-gass fl-Ewropa għadu ġej mir-Russja. Dan il-perċentwal naqassew f'dawn l-aħħar ġimgħat għax fil-bidu tal-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna kien ta' 40%. Ursula von der Leyen qalet li l-Unjoni Ewropea qed tħares lejn sorsi ġodda ta' enerġija fosthom l-Istati Uniti, il-Norveġja u l-Alġerija. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea ipproponiet limitu fuq id-dħul tal-kumpaniji li jipproduċu l-enerġija bi spejjeż baxxi. Qalet li dawn il-profitti għandhom igawdu minnhom il-konsumaturi Ewropej li bħalissa qed iħallsu kontijiet tad-dawl għoljin ħafna. Barra minn hekk semmit l-inizjattiva nifrankaw il-gass għal xitwa sigura, maħsuba biex ikun hemm tnaqqis tal-użu tal-enerġija fis-sigħat meta l-aktar li tintuża. Qalet li bħalissa fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej għaddejja id-diskussjoni dwar limitu massimu fil-prezz tal-gass. Von der Leyen semmit ukoll li se jkun hemm iżjed investiment ta' 3 biljun euro fuq l-idroġenu u anke il-ħolqien tal-Bank Ewropew tal-Idroġenu. Fid-diskors tal-Istat tal-Unjoni, il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet ukoll li l-Unjoni Ewropea trid turi s-solidarjetà tagħha fil-qasam tal-immigrazzjoni bħalma ġara mal-poplu Ukren. But this determination and drive for solidarity is still missing in our migration debate. Our actions towards Ukrainian refugees must not be an exception. They can be a blueprint for going forward. We need fair and quick procedures, a system that is crisis-proof and quick to deploy, and a permanent and legally binding mechanism that ensures solidarity. And at the same time, we need effective control of our external borders, in line with the respect of fundamental rights. Ursula von der Leyen qalet li f'dan il-mument ta' sfidi l-Ewropa qatt ma kienet iżjed maquda. And this is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. And I stand here with the conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Hawnhekk il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-Unjoni Ewropea se tibqa' tkun ta' spalla għal poplu Ukren. Qalet ukoll li sanzjonijiet kontra ir-Russja se jkomplu u li issa qed jidher ċar li dawn is-sanzjonijiet qed iħallu impatt fuq il-Kremlin. L-industrija fir-Russja tinsab f'qagħda kritika u l-istess is-settur finanzjarju Russu. Intqal li minn frar li hawn minħabba is-sanzjonijiet telqu madwar 1000 kumpanija mir-Russja. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea ħabbret l-Unjoni Ewropea se tagħti 100 miljun euro sabiex jittranġaw mill-ġdid l-iskejjel fl-Ukrajna wara l-gwerra f'dan il-pajjiż erdet madwar 70 skola. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea ħabbret ukoll l-Unjoni Ewropea se tixtri 10 inġenji tal-ajru u 3 helikopters sabiex tiġġieled in-nirien qawwija li l-Ewropa qed taffaċċja fix-xhur tas-sajf. Dwar l-ekonomija, hija semmiet li mill-pjan ta' rkupru u reżistenza ingħataw biss 100 biljun euro. Hawnhekk saħqet li għad baqa' 700 biljun euro. Oħrajn x'jintużaw mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex tkun żgurata s-sostenibilità. Von der Leyen ipproponiet li s-sena d-dieħla se tkun is-sena tal-edukazzjoni u t-taħriġ
biex aktar ċittadini ikunu mħarġa sew. Qalet ukoll li se tkun qed tressaq miżuri leġislattivi sabiex l-Unjoni Ewropea tiġġieled il-korruzzjoni. Semmit l-Unjoni Ewropea trid taħdem favur is-saħħa mentali u biex jiġi assigurat li dan isir b'mod aċċessibbli għal kulħadd. Dwar il-futur tal-Ewropa, il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li temmen li wasal iż-żmien li titlaqqa l-Konvenzjoni Ewropea u anke li tinħoloq il-Komunità Politika Ewropea li tagħti l-idejat lill-Kunsill Ewropew. Fid-diskors tagħha, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen selmet il-memorja tar-Reġina Elisabetta II u anke tal-ex-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli. Preżenti fil-Parlament Ewropew kien hawn ukoll Mart il-President Ukren Olena Zelenska li kienet il-mistiedna speċjali tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Jiena Eman Portelli għal One News mill-Parlament Ewropew fi Strasburgu.